U Čačku su dodeljene nagrade učenicima koji su postigli rezultate na republičkim takmičenjima iz matematike. U tom gradu je ovoga jutra Silvija Pašalić. Silvija, koliko znači promocija uspeha i nagrađivanje učenika? Dobro jutro. Dobro jutro. Veoma je značajno nagraditi uspeh onih koji postižu dobre rezultate na takmičenjima i najboljim matematičarima Moravičkog okruga prvi put je dodeljena nagrada profesor dr. Milutin Dostanić. Dobili su je najuspešniji osnovci matematičari Lazar Bukumirović i Mina Joksimović iz čačanskih škola, a pohvalu je dobio Dobrivoje Vujović, najuspešniji mladi matematičar iz Ivanjice. Nagrade i fond ustanovio je nastavnik matematike u penziji Bogdan Civrić, koji je zapravo započeo osnivanje fonda, a zatim su mu se pridružili i drugi. Da pogledamo šta smo zabeležili prilikom uručenja nagrada. Osjećam se veoma lepo i mislim da će ova nagrada mi bude podsticaj da u srednjoj i matematičkoj, pošto sam upisao specijalizovano odeljenje, da budem još bolji. I stvarno volim matematiku i zato mi je ova nagrada veliki plus i veliki podstrek. Smatramo da će se te nagrada uvećavati u idući period. I smatramo da će na taj način biti učenici i nastavnici postaknuti da bolje i više rade na nastavi matematike. Meni je veoma velika čast i ovo je veoma emotivan trenutak za mene i za moju porodicu, što nagrada nosi ime po mome ocu, pokojnom profesoru Dostaniću Milutinu, koji je bio profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, naučnik jednog velikog kalibra i kapaciteta, plodan naučnik, nažalost, više nije sa nama, ali veoma je lepo što znam da će i na ovaj način njegovo ime nastaviti da živi sa nama. Sudeći po utiscima na prvoj dodeli nagrada sa imenom matematičara profesora dr. Milutina Dostanića, koji je iza sebe ostavio brojne naučne radove citirane u svetskim naučnim časopisima, svakako će i ova nagrada biti veliki podstrek mladima koji se pronalaze u matematičkom svetu i već u osnovnoj školi postižu značajne rezultate na republičkom nivou. Osnivači ovog nagradnog fonda očekuju da će im se pridružiti i drugi koji žele da na ovakav način ohrabre mlade da osvajaju matematičke i životne zadatke. Toliko za ovo javljanje. Hvala Silvije mnogo.